Naimbag manen nga was tayo kakabsat iti dayto gundaway ket isagutan kayo manen iti maysa nga drama talent. Shout out man kini Sir Dan Martinez o kilala sa pangalang Danmark. Sir, sana po ay mapansin niyo po ang aking mga ginagawang video. At sapay la kumata dumteng to ti panawen nga makadrama kayo men. Maysa ka kadagiti idulok. Kaya sapay la mga kakabsat na magustuhan na nyo tinak aramin. Boses ti maysa nga lakay ken boses ti anak na Amang Martek. Kastoy kakabsat. Asino nga taday tag-tuk-tuk-tuk aya. Makaringgur laay. Mabait laay gumayay. Na, si kamit kayang barak. Wen tata. Nabartik ka man ay. Kasano nga di na mabartik tata. Sinir mo na nakman ni bakit ka? Kahit kasano nga di na kaungtan. Kita talagin ilumlat tanto obraay. Kasano nga rod nga di na aginong tatang. Kanayo malatan nga ungtan na. Ay na baraw. Ada kanyam dayta. Saan nga agungit ti maysa nga babae? No awan ti madengar aramidin ta asawa na. Nay, kita ay jampayinay na madalusan ti bagay. No tutuusain, natartaraki akpayenyem tay sika. Maunayin tatang, uyawin dakpay nga anak iyo. Hindi kas lang nala inuyaw yung ti bagiyo. San nga kas jebaraw? Ni makita ti bidensya. Kanayon nga gininom to obraem. Diyam maaywanan ti bagay, diyam payin maaywanan ti pamilyam. Analaeng ti banbanagim baraw. Nadang, awan ti gapuna nga ginumak, no di nag-ungtan ni bakit ka. Ay nabarok tayo kunakaon. Saan na ka nga ungtan ni bakit mo? Nasaya at ubraem. Paunay ti kasuyin dada. No adagi di balay. Sermonan nagnibagit ko. No umayag dito. Sermonan daklat ka. Paunay hindi adda nga kasasad ko. Nasaysaya at saan mabugaw ako? Ay, sana baraw. Sana kasta tirason mo. Bagbagaan da kala ay taglablabis kan. Nalabisak may gaya man. Kawin nalabis ka talagan. Ta saan laing nga aga-arak ti angot mo. Aga kalding pa yan. Isaw nga nalabisan anak ka. Yan.